andu a nyumba itu ndauga huhe coro ndimwire ati nyumba itu ihatikaini, ndimwire ati twina ihinda iritu muno tondu niturona nyumba ino itu ni ngetheirwo na njira nene muno. Nyumba ino itu ni bangirwo maundu matari mega, na nyumba ino itu tungiaga kwimenyerera no tukorwo twina thina munene muno. Tukoretwo na thina munene muno na mundu uyu twathurire kwerekera nyumba itu, gutuhinyiriria na gutuonia mathina. Indo cia andu itu ikoretwo ikimomorwo guku mucii wa Nairobi, andu aitu marahurwo ta thia, biacara ciao ikanangwo na magatuika andu a gutangika. Andu a nyumba ino itu ni mabutitwo mawira muno gwa birithi, makabutwo mawira kuria gwa KRA, makabutwo wira kuria airport, makagagio magaikara na njira ya hau. O hau andu aitu ni makoretwo na mathina muno aria marutite wira na thirikari na county government ya Nairobi, aria othe marutite mawira makerwo matikariho, makona mathina muingi muno. Indo ciao no kuhurwo irahurirwo ngengere, micii ikagia na thina, mutimia na muthuri magatigana ni mathina maria mekuo, aria angi makeyuraga, angi makanyia kunyua dawa cia depression. Ni mathina maria tuonete, no maundu marekikire ira nimo mamakitie muno, na nie ndaire itari mwega, ndaire ngirio ni nda, ngacunwo ni ini, ni kumaka ati bare no ningi nikinenehire muno gukira uria ndireciragia. Muthenya wa ira kuria Githunguri, athuri a kiama Akikuyu Council of Elders, athuri a mihiriga yothe itu kenda, athamaki aitu, atonyi, ngamini, athuri a horio ni maracemanitie kuria Githunguri mahoya ma ruriri na mabururi, makihoera ruriri rwitu na bururi witu uthereme, makithaitha Ngai amaiguire tha ni undu wa maundu maria makoretwo makibanga. Kwi mugunda wa ruriri wi kuria Githunguri eka 58 witagwo Kiawarera Shrine. Mugunda uyu ni wega twari uhoro wa history yaguo riria muthungu atureheire thina muno. Murathi ugwitwo Mugo wa Kibiru ni arathire na akiuga ati nyumba itu ni gakorwo na thina munene muno tondu ni gugoka mundu mweru ni wetagwo Baria Nyakeru oke atwathe na atuhinyiririe. Na Mugo wa Kibiru akiratha ati ni gugakorwo na mbara nene muno na andu aingi muno ni makoragwo makiruira wiyathi, na no guo gwatwikire. Riria mbara yanenehire mwaka wa 1919, athuri a ruriri ni macemanirie makiuga ni wega magie na mugunda wa ruriri kuri andu mariaragiriria maundu mao, kuri andu marithiaga kwariria muturire na muikarire wa Mugikuyu. Na niguo andu othe manyitanire riria kwari na kiama getagwo KCA kiria giatongoretio ni Harry Thuku gia kwanjia kuruira wiyathi. Andu magicemania na ruriri ruothe rukianjia kuhotha mbeca cia kugura mugunda. Mugunda ucio wa Kiawairera ni eka 58 na ni wagurirwo ni andu a ruriri utuike haria andu maricemanagia kwariria maundu mao, kuri andu maricemanagia guthoma unduire wao. Na mugunda ucio niguo wacokire ugakwo kanitha munene muno wa AIPCA, kanitha wa Idi, tondu niguo kanitha uria waruire wiyathi. Thutha ucio niguo athondekirwo Githunguri Technical College iria yathondekirwo ya ciana citu kuria ingithia kwibundithia ubundi na maundu maria mangi. Na nyumba na mugunda ucio noguo Jomo Kenyatta na Bio wa Koinange aria mateithiririe muno kungania mbeca cia kugura mugunda ucio. Kenyatta ni akirwo nyumba kuu kuria ikaraga, Bio wa Koinange ni akirwo nyumba kuria ikaraga. Kukoretwo gukihuthika kuri handu andu mangicemania kwaririria na kumenya unduire na mitugo itu na maundu maria matukonie ta ruriri. Ni tuiguite kiha muno tondu mundu uyu twathurire ugwitwo Gathogo ni manyitanite na mujumbe ugwitwo Gathoni wa Mucomba, makauga mucii ucio wa ruriri uthario wako nyumba ici irokire iretwo cia affordable housing. Nyumba icio irokire cia affordable housing, andu a Githunguri
andå a Kiambu andå a rå rä rä matirä na bata nacio tondå å cio ti må gå nda wa thirikari å cio nä må gå nda wa rå rä rä må gå nda å cio tu wa national government tu wa county government nä må gå nda wa rå rä rä na ningä andå arä othe moragirwo kå rä a hä ndä ya Rally Massacre andå mau makä ria andå 200 mathikä two må gå nda å cio rä rä a må ndå å gwä two Gathogo maranyitanire na Gathoni wa Mucomba maratunyana må gå nda å cio kä a hinya må gå nda wa rå rä rä atå wakwo nyå mba icio nä kå rehetwo matinga marathi kå ria mahä ndä ma mau nä kä ha kä nene må no na nä kä rä ro kä nene må no thä inä wa rå rä rä atä andå arä a marå ire wä yathi mahä ndä mao kå rä a mathikä two maroka gå thikå rio atä gwakwo nyå mba rä u kå rä må thenya wa ira athuri athamaki aitå atonyi ngamini athuri a horio na andå othe a wendi mwega mä hä rä ga itå kenda tondå må gå nda å cio waiguithanä irio nä marika merä ma Maina na Mwangi no kaiguithanä irio nä rå rä rä atä kå u nä kuo tå rä koragwo na ciraini itå na ithuä tå rä ciraini igä rä tu ä yo ya Githunguri ya Kiabairera na kå rä a må kå rå wa Nyagaranga kå rä a Metumi kå rä a Murang'a rä u athuri nä maracemanä tie gå thaitha Ngai atä må gå nda å yå å tiganwo naguo athuri acio no mathiä te igoti-inä na makaheo court order atä må gå nda å cio nä wa må gä kå yå nä wa rå rä rä å tiganwo naguo no na kå rä na court order ä rä a hetwo athuri acio thirikari ä no ya Gathogo manyitanä na kunjanä ria rå rä rä matirenda gå thikä rä ria court order marauga kå u no nginya gwakwo kä a hinya na nyå mba ä rä ya Kenyatta ya mbio ya Koinange ä thario na andå arä a mathikä two kå u mau arä a marå ire wä yathi wa Kenya mahä ndä mao mathikå rio na andå acio mateo rä u å rä o tå iguithä tie å ru ta nyå mba na rå rä rä na tå kaigua å ru må no na tå kaigua ngoro citå cinamä te niä må no makä ria nä atä må thenya wa ira athuri acio mararä kå u athuri akå rå a mä aka 90 mĩaka 95 mĩaka 45 mathiä te kuo mena thayå må ingä mehumbä te matonyo ma å gä kå yå mena thayå magäthiä kå rä ra Mwene Nyaga aiguä re rå rä rä tha na agitä re rå rä rä nä maratå ngirio mbara tahia na mbara nä birithi na mä korere ratå mä two nä thirikari ya Gathogo athuri acio na nä athuri akå rå arä a tå hete gä tä o arä a nä o matå taraga arä a nä o matå hoyagä ra arä a nä o matå thiethanagä ra kwä Mwene Nyaga maratå ngirio mbara tahia na mbara na njokeria nake anini a Githunguri ngatho tondå nä o marateithirie athuri acio kå mekä ra ndawa ya magego maitho kå mahura na maitho na maä na kå moya na kå matwara kå rä a matakuona å gwati. Sasa ameita Wakorino pale, najua juzi amemomoa shrine ya Wakikuyu pahali watu ya Maumau walizikwa, ameleta matinga wametoa mifupa ya Maumau, anataka historia ya Wakikuyu isaulike. Ati anataka kujenga manyumba hapo, nyumba Jomo Kenyatta alikaa hapo, Bio Koinange alikaa hapo, anataka kufuta historia ya Wakikuyu kwa sababu anawachukia. Wazee wameenda pale kupeleka maombi, kulilia Mwenyezi Mungu akuwe na huruma na jamii. Wazee ya miaka 90-95 ametuma polisi wamewapiga. Jamii imeleta shida. Sasa jana usiku ameita Wakorino, kujeni tuombe pamoja, nionekane niko pamoja na Wakikuyu kwa sababu mmekuja kunitembelea. Pale kwa gate kila mtu anapewa 3,000 akiingia. Unajua pale Kikuyuni hakuna kitu naweza fanya na Ruto sasa bila biashara. Hata maombi lazima alipe. Sasa watu walimalizana na yeye. Sasa kwa hapo na Wakorino wanawadanganya. Ndio hili kijana anasema nyinyi wasaliti, si ndio? Hao watu wachache ni wasaliti. Wakorino hapana iko kwa hiyo maneno. Hiyo ni watu wanatafutia tumbo zao. Sijui nyinyi mtaniunga mkono, mko na 1.2 million votes. Wewe William Ruto hujaelewa hii watu ya mlima. Na mimi nilikuwa nafikiria uliwaelewa Olokalao.